Ji bernameyekê taybet danbaş temaşavanên hêja em îro li Sûmer Parkê bername xwe de çêkirin. Ez bêrim bîra we me gelek caran li vir bi we re parve kir dîmenên li vê derê û malbatên ku 10 cenazeyên ku li Sûrê dijîn. Hûn dizanin ku bu 96 roj ku qedexe li ser Sûrê 85 roj ku malbatên li vê derê yê ku di çalakiyê de ne. Li vê derê disekin me gelek caranî pêşberî we lê pêwîst dike ku dîsan jî hinek kes vê dîmenî bibîne û dîsal li bîra xwe bênin. Ev malbat li vê derê çi dixwazin û bendewarê wan çi ne? Ev malbat dizanin ku cenaze li vê derê ne tiştekê pir zêde naxwazin. Tenê dixwazin ku cenazeyê zarokên xwe bigirin û defin bikin. Tenê malbat van dixwazin. Em binêrin ku di hundir de wê malbat ji bo me çi bêje ji ber ku gotinên me ji bo wan ne tişteke wê îfadeyekê neke. Tenê gotinên wan wê ji bo me îfadeyek ya wê hebe û giringiya wê wê ji bo me û gelek kesa bibêje ku çi dixwazin. Me gotibe ku em ê malbata bi we bidî nasîn û gotinên malbata ji bo we û ji bo raya giştî çi ye? Em ê nêrînê wan bigirî li gel me bavê Ramazan ot heye 85 roj li vê derê û di çalakiyê de ye. Em binêrin ku bavê Ramazan wê ji bo me çi bêje. Merhaba şer. Merhaba serçava. Navê we bixêr? Navê me Mithat. Bi rastî jî belkî gotinê me zêde giringa wê nebe ama weke ku peyvirekê me xwast ku îro em ji bo we hinek kêm jî be em ji bo we gotinên we bi raya giştî re parve bikin. 85 roja hûn li vir 85 roja ku cenazeyê we hene li Sûrê hûn ve çawa dinirxînin û pêvejo ber bi ku de diçe ji bo cenazeyên we yên ku li vê derê raya giştî çi bersiv dawe û heya roja îro bersiva dewletê ji bo we heye yan nîne ez dixwazim ku hûn nêrînê xwe di vê milî Spas guzarim. Minakî hûn zanin em 20 roja di nava 85 roja da 20 roja em ketin greva birçîbûnê. Ji piştî greva birçîbûnê me guame tekevin Amirînê. Yani me wer nav dayîka da me xeber da parlamentê me ne iştin sivîl toplum örgütî me rew kirin. Gotin yani evnen ji bo cenaze way 20 roja ve hûn ketin greva birçîbûnê devletê tu qapîk ji me re ve nekir. Yani navê 85 rojî da ji bo ku em herin hingî xwe bidin nêzîkî cenazê xwe me gaza xwar. Me şîdeta dî, me avê avêtin ji me da. Çiqa jî em li vir di nobetê da bin, axa jî em dîsa mina balbatê başayî da giş berê xwe didan Sûrê û ji belavî ji ana dayîk jî li vê derê bû ji 20 roja şûn da bi 65 rojî bû em li vê derê 85 roj. Tu dinyayekî da tu di welatkî da ê gawûra da jî yani di welatê gawûra da jî îsankî ji bo cenazê xwe nakeve greva birçîbûnê û ji bo cenazê xwe gaz û bomba naxwin. Fay em li vê derê ne dengê ta û topatê me. Hîn jî îro 85 roj e ta û top û nesekînin. Li vêrê herfetê davêjin eceba nava herfetê da cesedê gedê me çûn çer bûn em bi şev roviya bîra me dayî em dibin kî dageya me ji îsan aqlarî re ji heyî bir ekîbkî yani nav ev da ekîbkî çê bikin herin walîlığê artık kîjan merciya zatan walîlığ dibe bira perçe bibin herin herin. Ama İnsanı me sivil toplum örgütü gerek birleşmiş bibin. En azından minaki hundarın takip dikin vay bir kamyona harfiyat davin Dicle Nehri minak Cizre mesere me bira en azından ekip ki hem li nav Sûrê hem C harfiyat le vala dibe. Bira mezekin ana em kuşkiyame ev yayı em dibe cenaze me bu iş makinesi geçip yani perçe bibin, berbat bibin. Minakli Cizre yasya top dikirin mezela. Eviya yani daha em nizanim ben bençin. Hun jime daha pır hoştur zanı. İnsanı meci gerek jimera yani duyarlı bin. Va gence medvere zaman vana yani vana çergi sücevan çi bu. Sücevan le halkê xwe
گوه صعیب درکبن و گنجا عاشق دور تاغلی مناره بون سوریه بون سوریه حز کردن ندیشتن عجبا و گنجا هنگی لوره دیرنمیش نبانا و دولت علمه چر بکرا جوی زمانی daha pırtırtışbaniyana sarayım. Aspas kuşvara. Dayık ji herhalde bu ara bu kez de zamanı var ne girim? Ez dixwazim ez spas dikim ji bo te ama ez dixwazim di vê milî de pirsekê ji we bikim. Di dînê İslamê de cenazeyê ku li erdê be di hemî dîna de dînê İslamê de û di hemî olê ku kesê ku jê bawer dike cenazeyekê li erdê bi şînekê hebe malbatekê ku dişînê de be mafê wê hevî cenaze bigire. Tirkiye jî di vê milî de her rojî ji bo dewletên ji derve weke dewletekê İslam Müslüman bi nav dike. Gelo di vê milî de qet hewldanên we çêbûn ji bo ku hewldanê we çêbû ama bersiva ku vê we çawa gir. Me çêbû li Tirkiye ji xwe mîna gûzanin nadin televizyona basına gişa baskı dayı ser ama Avrupa rajime go İro Sırmantiye da aynı dış ülke yani bira gavur bici cenaze gil arde be lügünd kil mahalle ki kezna urre kezna rişki dve cenaze saniyeyi to çok cenaze arde zura ki be bir defin biki akwa khair sayılmıştı be ama 85 roje cenaze me em nizanin tevli ki derin kija bine kija xarabe eder bine kija top avetine ev buye günd ki da em bebejin salatê xwandin dibe wa cenazeyê em bebejin mesela Kürdistanê bi li Türkiye bi li metropola bi ew mehalle kes nar işki karê xwe işki karê xwe berdidin göreva xwe na Müslümantiye dînin cî derin cenaze defin dikin dînê wî çe bisa dînin cî û derin Fatiha xwe dixînin xediya îro 85 roy cenaze melwirin eğer ve va ayla va malbata va cenaze xwe bigirtana ana ajiya me en azına dibû nêvî yani nimîna kana me her rodiro dengê topatê me em cê xwe radibin em acaba li kî dere cenaze mekem ez ev ya cenazeyê ne îsanê jî Xwedê Teala gava cenazekî Xwedê Teala ruh jê girt ev ya ew nav Xwedê Teala da dimîne yani şeytan bi şeytaniya xwe dest ji wî cenazeyê dibire çünkü daha çûyî huzura Xwedê îsanê çûnî huzura Xwedê jî va gencê me na nale me cenazeyê xwe bigire em berê xwe didim ber cenaza tank û topatên biber gaziya û mîna gûnjî zanin li ser basınê jî berawe di soqaqa da din güzaltî ana pir îsanê me girtiyenin çiqa îsan hevalê yaşliyê Xalol li Celî ve Xwedê rehma xwe lê navî şeme Xwedê rehma xwe lêke ew jî ji bo yekî îsanetiyê ket ji li cihat vira ket soqaqa yaşlî bû ji biber gazî avêtin qelbê sekinî ew jî jiyanê xwe dest da Xwedê ji ayla wî jî sebrikî bide Wekî dinê yani em nizanin bêje em bu 85 roje em dibêjin em dibêjin cenaze gunene em dibêjin ka sujê wa cenaza çinin yani cenaza me cezalandırmış dikin em nagirîn em narin wele li ber wan nagirin em xwe navin nigê wan birevê jî xweş zanibin îro Ramazan gedemê û çû vana jî giş mîna Ramazanê êk wana li qarşî dibînin giş hevalîn êk li dawiya wî jî manin êk divê mücadelê da êk dibe ez gencê Kurda me giş ji me re Ramazan û Hakan û Ehsan giş aynîn ji me re spas dikim ji we Em pir spas dikin serî we sağ serçava Belê temaşevanên hêja hûn dibînin ku malbat li wirin em ê biçin gelwan malbata bi dayîkan re jî nêrînê wan bigirin Belê me gemê malbatan re bi dîw bav û dapîrên wan yên ku li vê derê ne di nûbetê de hene me ji we re got 85 rojin malbat li virin û malbat li benda ku bersîva cenazeyê xwe bigirin li vê derê di rojê de ne em bi dapîra Turgay bêjin ku ji bo me wê çi bêje
لبله بزازاکی به زراوی کرمانچکی و باخون امجی به کرمانچی پرز بکین اوجی به زراوی کرمانچکی برسوا ممدن مرحبا جاره مرحبا شما سر خیر آمین چند روزه و هون لورن و جنازه و لسوریه نوتو شش روزه بود 8 روزه چهارس 9 روزه زایتی ماهیتیه و جنازه ها سوری چیده یونی زن ها چاده یون وان ها اوجاده یون کی این اوجاده بی کی این سوری چیده بی اوجا وقتو چی بی وقت بی سواش انا دور آی رامه زرا رامه و تو اینی اوجا مندو verki yine de yani ana van verki yine de van verki yine de yani vakti şehit kod kişiyo az başta izvan ma cenaze xo begere cenaze yine ne dani ana çi wa wera da orqa wera di maşi xo cenaze xo biare eşini ne dan wera hu siri çi de Allah bazan as çini ya ne zanu belki ki berdu ker qamen ba şaqiniz her roş qamen şin zara قم بني وقتا بانشيرا وقتا كين داني بين شقينيني الله بزن بيجي شقيني يونيزون يون هي وجاد دیا تورگان و پیرکا وینا دا پیرا وینا مانگا و چیه هن چه دخوازن هن تشتاک پر زیده نخوازن هن تنه جنازه خواه دخوازن تشتي ناخوازن بارش دخوازن ام جنازه خود دخوازن ام تشتي ناخوازن بيون ام دوی بارش چیه بلا جنازه ما بدن ام بخوازن ام جنازه ما بدن ام هرم سر بابشن بني حريه ام قدن سر حريه وام ام رو جار کی دمره جار کی اینو چند روز ام لورن انا مسکنیه ام لورن ام چاوکه نابه راناکن ام دوی بارش چیه برا باشی چیه برا دیا وانزی هنه دیا عسكر بوليس هنا دیا وانزي بلا وير الوا بلا وير بشتامه بلا بيجن بلا قتل قتال نبه شوف كن ناين يك باي مدا ناين عند بيش ام پرسپاز مال ند بهم قدي از آل بدر نوشتم بنده بيجي لوكي بنده رمضان از قيمش قدي خناكم بهم جنازه قدم يعني باش وحتى هين دوبر قدم كوتشي دريس قدم شكر بو تراويس هي كي خوش خدي نترسنا ايش خدي يعني او ناكن او محلك قزان ولا هنا تراويس وشو كان نام دقانا وجينش بو بله ما دایکان را آخوی آنها باوی روزارین لگرمه باوی روزارین دوی داره چالکی ده ما خوشکایا بچوک راجی هف پیوین چکر آنها ام بو باوی را بکن باوی ویش بو مچه دوشه هندو زانن که نوتو 6 روش چه بو قدها لسر سوره و 85 روش چه بو مالبات لوی دارینه ده روژیا برچی بو نیدنه ده چالکی دنه در روزیا مرنه دنه همه مافی خواه دموکراتیک بکنین هیناجی زاروکن خواه نگرتینه از نخوازم میجم جنازه جبر کو جمن را گوتن ام لبن دا زاروک خونه براستی ما گلک جاره ام هاتیم وی داره 96 روش چه بو و 85 روش چه بو هن لوی داره هیناجی و زاروکن خواه نگرتینه هن بندا زاروک خونه دوی ملیده هن چه دبیجن داخازی و گوتنین و یکو جبوی رایا گشتی جبوی دولت جبوی گل کر جبوی گل جهانه کسی که 85 روزا لبند دازارو که خوابه چه بیجی یعنی؟ هوا کتوبا بین هشتای پوش روزی که ما اوتا یعنی آی آجیک ما روز وری ما سنیا و گروتو اینی مای پیک اوتا پیر عینی سه مای روز وری ما سنی خبر روزری مرگ ما گروت آی مرگ آی روز آی سنیا و آجی داما روزک ماشون سریع جلد سر رونن عین آجیو معلوماش واردون عین آجیو مایه نوتا عین آجیو çünkü aynı ay roj verme cenaze bugürt ma defin bikense bek ay acıma bir nebzede kadiyenizi ma kar gule ve kuzbini ama in avaniu
يعني ان يوشي وما سركي حتى إنك عمر بونجاس يوسرواس شيء أنا صاري من ندي وناشناوتو جنازة هاد أما فيرد كشتة ماذا ما نشين جنازة بيجري دولة الزنا جنازة كوريا مازون كوريا بازياي كوريا يازون كوريا بياي يا دولة تو آیا کشته اکسو دیرانشچیا اکسو سیویلا هر چیا ست تو کشته اوره yani siyasi و که politik kimliğe özse ay zaten ay kimliğe zaten kavta cansız ya beden havura erda اکسو vicdan merhamet duygusu şımad özse ana abluqa havani ve ana insoz bixarisu ya peyniye ine çinya çünkü bir hirris sarık şımana goyun rışneyn peyni çinya bir ana masad roşi ana masad şıma vere siniyor müzakere tutan ki aynı müzakere khona devam ku ana goyun qatl qatliam ve bqadiyor netice insanlık şıma kişene ona insan ma insan şıma اکسو کینا میره کشی است پاش حبده سبک بیس حب اسکری شماس کشیه اسکری کشیه پلیس که نتیجه آیز انسانی آیز وایر مایپی آیز گدنه استی این آجیک ما کاشکن یز کاشکن yani peynir çiniya ya tek baştışımız yon azestü millet imar ya tikey khudroniş kar gurdede khuda iyi güzel de ya millet var yani gede ya gadaymış şiye sara varışı en memleket ser kuşi gore goni khuda belki آیا زرن نیزون وقتی که میره شیا کوتا ویره از رن زون شیا انبازون خود درس دیناین آیا سمت شی ویره من دو کشی yani tamamen sivila حکومت varış televizyon ve teröristtir terörist kelimesi zaten ekişti ya berkhudar telefon Türkişte tişiz Ankara İstanbul tüser masasır ya haberok vrazen telefon kişiye ya o terörist kişiye ya tu krepi hasene terörist hangi ya dayanak tu östü kurra buna terörista vakti koreşi resmi realiz bölük ya ay üniformayı mektepçiyse aynı üniforma reşiya yani ahanday vicdansı arahanday merhameti niye bana şuma yok haberken bali nonu halal reyla bu nonu halal reyla pey zürş maatun kureşi vatuk şumay non gin ben gadon kurşma gadeş may non veşma çahi rahat az ana devlet razbon ya te ahna qatlu qital kene o tu vardon şun camiyan dua kene tivoni Kur'an gin çarnen işte ona buna din İslam gin peyda khut siyaset kene yani enakte o tekey qati ana nibon tevize pereşi tu نسيبن تشيت ولا قارشي ملات فجاء أو تم حزريات تو حزر چنا يرد ولا يا مرحمة ولا تو كين تو بيرين سو قتل كرده تو يو كاني وردان تو سريع دك بني به حتى كلت نايبك ما جداي كان شي برسكر از دخازم وجه جواب برز بكم وأصلا هناك أني سر زمان بشتكو أوقاس قتل كرن هات شكرن للجزيرة للسلوبي للسوري كسنكو جيانا خواجد الزندان وبحثا إسلامية كر ديني كجان باوري دبي بلا ببا داوود طالوچو سلوبي لور نماش كر او گله کس لور هاتن قتل کرن اما جبوی کو وان کسین کو هاتن قتل کرن کسین کو مالی وان خرابو کسین کو کوچبر بون گوتنه کی وان نبو عجبه چما yani وقت شو ولا ay insanlar rayla kalker insan çile buktadır kalk ay televizyonun navut ye kalkerdin ye yaş navutini peyda televizyon çahay insobe çile böyle insan çile buktadır kalk ay zaten bir mirdim ye koruma ye polis ye asker polis cenayemeni yine bir insan böyle yemiyon çile be او قال دين اسلامي كان ديني كان اسلام كان اكثر ديني كون يفون ديني انه ان دين وانا واسه از اي دين kesinlikle قبول ني كان yalnız az eminim ki din İslam avanı az ser din İslam ser zab begzab alim niu ama din İslam kesinlikle avanı aksel yevon ona olsa az ay dini ay İslamete kabul nı kan var şu bir insan bir kişi bani onun birajne yani Rıdı Erdoğan'a silinmiş ki vajla din İslam in gerektirmiş ki in terörist mi kişti ya kure din İslam'dan enanı sana katil kediş insan kure din İslam estu abini
yani meveriz و یو را را که اکسو مرحمت وجدان مرحمت دستا و یو را من جنازه رو بگی دفن کی çünkü ay cenaze zaten öyle çürümüş bir maya rınzoni bir çürümüş beyiş eksi ay cenaze öyle kuşon visteyse çünkü cenaze verin giren maddi çahal kut kutku verdi pisingo verdi bir hükümet daha eziyet kerdi bir de zaten azza cenaze ava bense yani ay durum kaz düşünmüş niye essekan esseben azayan yüzon may rozerin öte yani her roz aynı acı şi olme öte kalp krizi kel magro tavana ber hasta inke tedavi verena psikolojik tedavi verena ez dayanmış ne aynı ez seyay bu ama ben ez psikolojik tedavi veren pe ilacı ma payla binetey yani en acı pe maddi pe makam va kul bindek bindaston en kurt se kurt verin nu ha te çıkas zulüm bir karşı tu vendenu te çıkas şir ser yo da hada fiş benu inke avaniya Katırı tükeni ote verin dünya ay pul cihan ay pul topti dünya vene kaltıkeni. Yani mabut topti cihan venen ya topti cihan venen seneye venen. Zonu çina üstü çina ben çina kadine ota ven yoğun iken. Ay ben tarihin toy müzakere esti. Yani tamamıyla çıkar için. Tamamı çıkarın tedav semed ayın notun ve göbük. Yani zonu öteyi sokatlı ben gazetecinin televizyonun yeni öte maz venen. Beni ay ya pilini ay serokin piri verin vera. Sene katil ben yüz verin. Ama sus pus yani ben yoğunik yani. Hatun kura ben yoğunik. Hey ber kudarım may. Şima madem insansa az yani nivon şima din şima çınav ya irade şima çiv ma aynı pe ya insan kimliğine insan kim nome ser insan ser az insan olsa karşı mıydı ya ceni çırıl çıplakken en roze bedeni ise yani kum vicdan kum merhamet ayı kabul könü. Ama kardeş hükümet zaten mazoni tamamen ma Kurd Türkut yonara bıkarifin. Çünkü en ya harbu psikolojik o. Tu da gulapana sere kişi oraya vist o ayrı mesele. Tamam düşmanı tu Kurd bu ama tivon düşman Kurd niye bana düşman? Tivon düşmanım ben. Tu sere diyen kişi de küçük vist. Ama cenazeyi bir de din İslam seneye gerektirmişken veyahut da din ya için aileye bir kur ve ay irade berca ve ay irade berca ve bir defin bu tavani ken o ya tigin tu nizdi disa hab inso tu qatil ket seneye qatil tu grod veşnay tu grod veşnay inke bir veşnay işte taber zaten tu veşnay توقرت أنا حرفيات ميون الريرة تو حرفيات ريرة قرت بياد واتوك جاك تو روكيل إنسان شعوره بيناك parçay gado parçay insanat edey. Maz ay ters ma ay enke hükümet ötürü baştaki ya da harfiyata kırşın. Ay gedeyim ama çizon küçeydi bir maçizon ya bondu bir bon zaten topu tankı topunu kırjnay belki cesedin öyle bir belki enke aman ayak yapçorayla havana bir oraya rışnay belki aynı miyondayız. Cak madem ona sar endişe ma üst madem endişe tu çinu tevan ona sar çinse ay cak harfiyat ben roken kurav orez resmi yav alan çünkü ay resmi alan tu ber roker ço nişin şirvela sivil nişin vela şir kontrol buku tu ber vela polisiz ronav yani tu avluka aksur rona tu ber harfiyat söz abu karona ya mani şir verez boyun endişe ma yavuz ay yani و ملت و ما و آن کی خود نیراشه یعنی احدای بی بخته نیبنا یا هر یو گلی توپ هر یو تانک وقت فتقه میردم گونی پین این عقل خود گونی بدشمش یا آ تانک توپ فتقه یا اوره یا یو ایسومرن یا یو کهرجین یعنی یو آ تانک توپ boşuna نی فتقین اوره تو اوره کاد گوره ده خدای تو اوره گیرنی تو خوره yani biz onu ay peydiz eniz insanı ma ya ver oraya işte biz oraya ciron tuşunu, keye şunu, kome şunu ya ver karşı ver ya tiz ver yani görev khud tiz yev çibik ha. Ahanday gaziken ahanday figan ketiki veng briyadi. Ma haton yani o teroşeni ma khub khroşen ço ninu derdi mani personu. Ez için en gazeteci ma bin abzade yo Allah teala razı. Veng ma hatun kura şunsa ahanday ca şun. Ama ahanday ya başka çık şunu.
Ez pir spas. Ez spas. Merhaba jar. مرحبا سر شعب من Hün bavê Mehmudin. Belê. Çend roj hûn li vir in. Mehmud kengê ço Sûrê. بوسی بچار روز ام لبرا اوتور میدانن ام دخوازن بیران اول بان جنازه خو ام بگرن و دولت انگل دبه ام چه هوای بالرسمی باقتدار بچه هوای باوروبا پارلمانتی تن ام دبیجن شوان را مثلا ابان جنازه ما گره بگرتنی خی حتی چه وقت الویری معصور بمین yani bir insan hakları tünne em hatta şu vakit mi bir acıya bakışının. Yani bir adı tüm dünya kuruluşu da hatta iro çenebiye ve gadariye ve zulma ve işkence hatta şu vakit devam bike. Em insan olarak em insanım. Haşa em hayvanının ve em dabıkun. Em gere son nokta ku khuna adme da heye em el piyabın ve em el pişta şehidi. ام دعوة حق خود کم دعوة تشکی جناکل دولتی احتیاجی ام تشکی دولتی جتونه sadece ام دبی برا به çözüm açı به برا insan nemrin katliam برا nebe yani bir insani dişi bir harekete ام بیاد خوازن başka tişki jina خوازن ya zoğa seri kuça insan te kuştuni çağır vedin mesela kuvan Suriye'de van yıkımadıkın cenaze gibi babın yani kıymeti insan akvat dünyada kime? Bir anda dara mesela dünya basını izgara dibe men katliam nekri Davud oğlu vervel misal abil sulupi dibe katliam nekri tişki yavan insanlık şevitin ke şevitandi kapışki isaf betaratuna merhametuna vicdantuna din tüne iman tüne yazığını ne var insana tüne şevitini Xwedê gotî ez pir nebe ez insana naşewtînim tu razbî bê emriya Xwedê dikî ba insana dişewtînî pîreka çiril çîplaq dike heşê ew ê wan jê dikî tu davê ku çê yani eqwasî merî zulmê dike di îcada bavê Adem de heta îro ku em pê zanin bi xwendinê bi hedîsa bi ayeta tiştekî nebiye ev ya bê emrê Xwedê razbe ba insana qetil dike û xema wî jî nine devê xwe vedike dibe kurşun da sıkan, konuşan da aynı. Niye aynısıdır? Çima aynı? Evi güle berde insan katıldı ki. Belki evi ku zamanı yeyi Xwedê bir lisanı dahi. Xwedê yasak ne ki çava tu yasaktı ki. Evci kelime küfret ki. İnkariya Xwedê. Xwedê goti min bir insanı yaratmış ki me bir zamanı dahi bir lisanı dahi be axife. Ji bu axaftını ne kucu bu kurabe bir zamanı xu bu vücuda xusılmı insan bike. Ne usay? İcari valla em her zaman barışı duazın ve her zaman insaniyeti duazın em tişteki devlete Türk'ün ne duazın. Sadece bir insan ne kuştur? Katliam çe ne be xu nerci yazığı be xu nedir şey? Akos. Ez pir spas dikim serê we sabe. Aslında dayîkê me ji me re gotin ku em cenaze naxwaze bêjin em benda zarokê xwe ne. Ez hîvîdarim ku hûn demeke her kêm de bigihîjin zarok. İnşallah em bigiyeni ve em serkevinci ve em li dawiya gelê xwe gişî binci. Ne hinek tenê jî. Çünkü hizmet kirinin. Ji bo xîret û namusa xwe ketine bi axaftin û bi riya ku pêve dimeşin. Ji bo ku her malê xelkê bixwin mîna wan pera nakin qutiya di qutiya da pera ve naşêrin û xelkê soymîş nakin. îro serfirazin serbilindin em jî li pey serfiraz û serbilindin. Heta ku xûna me hebe em ê devam bikin li peywan û em ji ada xwe jî nexwarê. Çünkü ada me heqiqiye. Ne zulmê ne işkence ne faşizmê deraj Avrupa'yı insana tîne me dide kuştinê. Ka biya dibe insanetî heye din ji xwe tune insanetî jî tune. Ez pir spas. Gelekî ez spas dikim ji hatina we re ji agahiyê we re ez gelek jî spas dikim û bi xêr hatin. Hûn bavê gündüzin çil roj çêbûn li vê derê çilû çar roj hûn li vê derê ne me bi dayîka wê re ji ev peyvîn kir.
هن چه دبیجن چه روزای لوی در هن کتن روزیا برچی بونه هن کتن روزیا مرنه ما ایلمی دکن جبوی جنازه خون بستینن جنازه ممنوع زانن وای مجید نابه اون تلویزیون ده گیشی بیه کو سوریه ده کتن ممنوع زانن اگر کو برنه چاوا کرنه نامولوزی دا آویتنه جیک آویتنه هندره سوریه دانه کوچکا خوانه پسیکا خوانه های مجیتونه امجاتنا برا oturma eylemi dikin de ailene deyhab ailene bana geçti ben Suriye'de ona emjibra oturma eylemi dikin em nizanın yani cenazeme artık şahit ya vahşette ya çiye neyi nesi emji nizanın gedimin boku ne yani terör biye gedimi خوشکوی مالاویل سوریه بود چو سوریه یعنی جلی خوشکاو بینا وقتی سور çatışmaya da çe bu خوشکوی جمره تلفن کرد گو هم çatışmayı hem نکارم بین دربا مگوک فرصت da ya dev mali berde vere تو خستی خو هر دو جوار نسکن hatta سران تا سه شوال مالا مما خستی وی گو در مالا قیزه خو مالا کرمه گل قوشول از درم ویرم گو سربست و قیز کامل با مما قیزک چند رول با ما جویر رابولی خست شو حضور بلیر چو مال لاو که گندز زوجان دیا مالاوی آیری الحضور بلیریه چو مالاوی نه رو سور قپات روی نه آبروق را کر قاصد سه حتی گو را کر سربسته قیز که تلفن کر گوز درم جبوی خانی خوش که دزمز نکبن اشیا منه بن چاوای نی نسیز هرم وارم جمره تلفن کرد مگو هر گو از دیو حردو درم مگو بریدیات تجیب تره واره درم ویداری گندز جی دوان دره گندز او درن دیگه ویری گندز جوانا تلفن کرد دوی سربست بیون کنه دوی والله وای چونه ویری لو قمال نزانه قص شغل نه چه سوری تجار نزانه چه دره وج در ویری هنده اولو جامعه تلفن کرد قیزک تیوی دیگره دبه مالین که جلملی سر خویانی شورا جلی خود تینه اویاج جلوی پرتینه در و تی او دیویه قیز کتن والزوی هلتینه تی گوره و پوشت کی وان لوی دمینه دوی اون وی چند تا خوب بگیرن هر از هر پوشت بینو قرن سکن هر مکمل عربی هر حضور بلیر مالم از در مزی پوشت تا بگیرم از جوار میواری ور مالی ایشمان اینکه هست پوشت تشتینه موازی ور آلوی دزبر دره و کتی واری نات تلفن وی قپات بود هم دیگر تلفن تونه 23 روی بی قدیا نابی تلویزیون ده گشمش بود گل سوریه ده شهید کردی دولت دبیجه اومد یا ترکیه دبیجه که کسی کل داری هاتینا قتل کردن یا هاتینا جیان خواهج دست دانه همه اندام پککینه لوی داری اما تو دبیجه کره من زوج ساله که زوج یا و بدی آخوا و خشکا خارج داری بی بنکره و خانی الحضور بلریه السيران تبرو درمه و حضور بلر قام داری بی بنکری دولت را بربنه رجی کی دا تشکیویه روکی وی صابیات داری محکمه راج نشوندر نزانه محکمه چیه نزانه سیاست چیه فابریکه دشغلیا پلاستیک فابریکه سیاد دشغلیا وی هاوین که حساس بوش خود دستی وی سقط کتیه بر مواکین سی چو 3-4 مال استانبول تداوی بود دستی شکر هات چند سال بری و آن اجت فابریکه دشغل ایسالن که حساس بود و پشت آمدهش چو فیزیک تداوی جارنا و گازیست راحت کن و اجباری او بوشت. بانگوت. بله. بانگوت چه بانگوام جنازه من آبرو قرار کنم جنازه خوب بگیرن. حالا اوجم دبینن نابینن دعوامه و هم جنازه خوب ببینن باشه کمی چه ببین چه میوه جنازان. پرسپاس. تشکر. سلام. بله من ایرو برنامه خواه لسومر پارک پیکانی 10 مالبات این کل لوی داره 96 روش لوی ده 96 روش لسر سوری قداخه که هی او 85 روزن مالبات این کل لوی داره ده روژیا برچیبونی دنه ده چالکی دنه او روژیا مرنی ده لوی داره نه همو بانگوازی وان همی داخازی وان تنه بگیجن زاروک خواه و زاروک خواه ببینیم ام هیوی دکین کو جاره کدن دمام هاتین ده داره
نه به داخوازا کو زاروکن خوا ندیتنه به داخوازا کو زاروکن خوا ببینه و به دل شادیه که جمع را باخن ام ایراتی دا یا برنامه خواه از سیوی دارم که برنامه که دم به شادی و به خوشی لگوری دلی و چی ببه